Abaturage bo mu mujyi wa Ibadan muri leta ya Oyo muri Nigeria barashakisha mu bisigazwa by'amazu nyuma y'uko abantu babiri bahitanwe n'ikintu cyaturitse kikanakomeretsa ababarirwa muri 100. Urukiko rw'i Mombasa muri Kenya rwashinje Paul Ntengi Mackenzie wigize pastori iterabwoba ku mfu z'abari abayoboke be barenga 400. We n'abandi 94 bemeye ibyaha byo kwicisha inzara abantu 100. Inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza umutwe w'abadepite ejo yemeje umushinga utavugwaho rumwe wa Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak wo kohereza mu Rwanda bimukira basaba ubuhungiro, ushigaje kuzemezwa n'umutwe wa Sena mbere y'uko ushyirwa mu bikorwa. Muri Uganda, Bobi Wine umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi wahoze ari kandida perezida yavuze ko polisi yagose urugo rwe kandi ko afungishije ijisho mbere y'imyigaragambyo iteganyijwe yo kwamagana imihanda imeze nabi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi yasoreje Abidjan muri Cote d'Ivoire uruzinduko yagiriraga muri Afurika muri iki cyumweru. Yagiranye ibiganiro na mugenzi we Kachu Huanja Leo Adom na perezida Ouattara.